برای سکایب هنرمند بانگی آگری بشداری بولتن آمد با بریز بانگی دمات باش با ام بیجن هلوستا هنرمندان لهم بر ایریشن دولت ترک این کجی چاری جود مهی والجی هریمی بردوام چیه؟ دم باش سپاس دکم گو تبلیغ تنیکرن گم نریه خوب دن زمان بگمان نج پنجی جوتمه بلکه پنجی چهار جوتمه هنگی بتندی بردام کریلش هما ریوبریا خسارتی آواکرین ل باکوری روجلات سوریه یعنی روجاوای کردستانی دولت ترکیش خو نسکناندن یعنی روجانه دوی باوری دم گو ایریش یعنی روبی تنیت بحث بیند جدو هزار و چارده ورده دمی خساریاتی آواکرین حتی آنجی روبی تنیجی به ایریش نمایو ایریش دکی شخوا وکو هنرمند بری سیرو جان ما وک دکلاراسیونک ما بلا کرل ویدک انسیاتیوا روشنبیر و هنرمندین دموکرات کردستانی لهم بری هان ایریشین هوانه کو کسکی ناسنا کی یعنی مثلا انا هنی قابدن علی به ولا البشی کی تنی جواگید خیان البشی کی هنرمندین جواگید تنی دخیان ل قصدی و پیگی و پیجی و یان ل علیگرین پیدی دخ نراسته بالا خودی یعنی به چیپ سری شواد گلتنا و ده دیار کرن گو بنسازین جواکی تمامیاتن رو خواندن الکتریک آو خوراکن یعنی چمایی ل جواک همه به باندور داده یعنی مثلا آو سر هر کسی خود داده نه سر تنی آلیگری و برای خود سر خود داده یعنی جبویجی اف دکلاراسیون کومه بلاغ کرجی وقت نرینا خوشی بیشم وقت استرانبیجی که هنرمندی کی کرد هنرمندی کونی کاره به یعنی شبیه هرمتین اگر جاموده بیش دیرکی بیش حسکی بیش قامش لو به ج دیری بیش کوب هنر یعنی وقت انسانی که روشنبیر کونی کاره به گوتنی که وان ایریشان شرمزار به که تنی گوتنی که او هنرمندی میناش بود چی او روشنبیرکیش بود چی یعنی جوی هرمتی وقت کسی کی وقت المروی کی جدا یعنی او حسیت هنرمند بیز عاشقم استرانی عشقید بیجو اوینداریید بیجو نظام تشید بیجو هلبستا دهونین و آواز نظام درست چه قاسی دنگی تا خوش بید لی ظلم که ایریشی که سر انسان سر مروان هی انسان یعنی هم دبی سیویل و یان عسکری سر ملتی کیه یعنی ادوان ایرشاد دولت ترک خواسته ملتی کی قرب که یعنی جیرانی تینی هزاری سالایی یعنی جبوینا کس فرق ناکه اویا اپوچیه برزانیه و نظام چی کسی جبویجی دخوازم وی بیشم یعنی روش دوی آسیدگی چی کسی این کول روجاوای کردستانین باکور روجلات سوریه گوشیان دکه کون نکاره تنی بگوتین که وان ایریشا شرمزار بکی از وقت کس جمع خود بجم دریا اکران آواره به ورقاک سوری مرونی کاری بکره نه این تو هنرمند باید افچو هنرمندیه بله دنرین آواد دوی هنرمند چاواتف بگره رول و میسیون آوان دوی دمیده دوی چاوابه یعنی جبو هر کسی گسترانت بشه یا ناوی خواه هنرمند لخودک یا روشندیر خاصی خودی قلم لی هنرمند طیبتی و گوت بشه هنرمند این مروی گوش خورد بیشه از هنرمندم آنا دری هر کسی نخه نر هر درست سازین ما فی المروبا و کمان على اروپا جان دکن کو ام نرن وچه انسانن بی وجدانن ام بی وجدانی دکن شوار کل لسر ملتی مل سر ولاتی مل سر حکام ایریشک هوانه هی ایریشا هوانه هر کس چه انسانی هنرمند آن ایگل روجاوای ایگل ویده که درا گوش جان دکه کو نکاره به ایریشا شرمزار بکی یعنی نرینا خود بشیم بکی هر کس نرینا وجودا به او انسانا نکار استرانا اوینه جی بیجی نکار استرانا سمبولیک جی بیجی یعنی گرکش خور نبیجی هنرمند بله ام بیجن دوی دمیده دروشن بویرنگیده باندورا هنرمندان لسر جواکو حکومتان چیه؟ هنرمند نگاه جواکیه یعنی هنرمند بیترس جبوچنا وی هنرمند یعنی کاری هر چی بیش رخ نبکه بیده که بیش بری هر چی دنگی جواکیه
yani denge civaki demi denge civaki hat birin denge civaki hat kutkirin veçare huner jibo çiye le jibo saziye nav devleti çi kes dibe dikare seriyle bir de vak hunermend herkes bir kabul dike ji bergo strane dibe ji berko hesti vi cudayı hesti civaki ya nevak insanı ki endeziyarı nevak ki mamusteyi hesti vi cudayı dikare driya strana xware riya strana xware li her derê tevnin civakê de sosyal medya de li televizyonan li çi dera ku dikare li şevan li konsertan dikare nerînê xwe bide ziman lê pêwîstî pê heye ku wek hunermend tevbigere li vandaran li welat li kûdekê dibe serî li mafên mirovan bide here vê ev êrişa hovan e li ser gelê xwe li ser gelê wî yani ser dayika wî li ser bajarê wî ne bi şêwazekî cuda bi strana xwe bi hestê xwenîn netewperwerî bi hestên xwenîn cuda wek hunermend dikare li hemberî vê nav bisekinin li kêleka mesele di vê mehna hanê de yani di van êrişa de ez li kêleka gelê xwe nesekinim wê çerê çiwata min heye yani di şerên azadiyê de ez li kêleka şervanê xwe li kêleka gelê xwe nesekinim wê çerê çi mana min heye yani wek hunermend wek rewşenbîr mana min çi yani piştî demekê got welat azad bû rojava azad bû û salonên xweşik û birlempe û xelk wê dondurma bixwin te her ji wan strana bêjin mana wê jî tune ye rastî yani hinkî wicdan destê xwe mirov deyin ser wicdanê xwe li ku dibe çi dibe li kûdekê dibe tu hunermend bi gerekî til hemberî vê êrişê bi helwestik xort bi strana xwe yani bi hevokekê li kûdekê dibe bi hevokekê li hemberî vê êrişê derkeve باش دبی او لگلی خو شهید خو خودی در کبیه. بله گلک سپاس هنرمند بانگی آگریب مرا ببری اسکایبی گلک سپاس جبو بشدار بوناته. سپاس بینید خوشیده دم.